میگویند که در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان اوسیمی لابراتوری و پارک‌های تکنولوژی موجود است که برای رشد ایجادی دانشجویان و همچنین اختراع‌کاری آنها سهم ارزنده می‌گذارد. آنها در اینجا کارهای عملی رو انجام می‌دهند، با بیشتری از تکنولوژی‌های معاصر آشنا می‌شوند و همین طور تفکر آنها وسیع‌تر می‌شود و برنامه امروز میگویند که به همین سمت فعالیت دانشگاه مذکور روانه کرده شده است و ما امروز با شما دستگاه‌های تکنیکی و پارک تکنیکی همچنین لابراتوری‌های دانشگاه مذکور را نشان خواهیم داد و درباره فعالیت آنها حرف خواهیم زد. ما می‌خواهیم که درباره همین لابراتوری برای ما معلومات دهید که امروز چی دستگاه‌ها و چی کارها در اینجا انجام داده می‌شود. می‌توانید برای ما همین دستگاه‌هایی که عین حال در اینجا گذاشته شده است معرفی کنید و ما با اونها آشنا شویم. چرا نه؟ این کاری هر روزه است. اگر امکانیت باشد من یک بار شاگرد باید نظارت کنم و در همین محل معرفی هم کردم ممکن. کار چقدر رفته ایستاده است؟ الو خب این دستگاه‌ها پرینتری 3D یعنی سه‌چینه میباشند. خب اما در آزمایشگاه 3-4 نمودی پرینترهای سه‌چینه داریم که آنها وابسته از حجم و بلندی جزهای حاصل شده کار میکنند، از دقیقیت وابسته. فرض کردیم اگر جزها بنهایت خوب خرد و دقیق باشند بیشتر در این گونه پرینتر چاپ میشوند سه‌چینه. چی اصلا چی ها در اینجا چاپ کرده میشوند؟ چی گونه دستگاه هاست؟ در آزمایشگاه ما جزهای ربات تکنیکا و اساساً اون چیزی که دانشجویان و ماگسترانتان اختراع میکنند و جزهایی که جزهای اختراعات از کار میبرند همون رو ما از نو برقرار میکنیم. مثلا اگر نمونه هست اینجا که شما مثلا چاپ کرده باشید لوسته مثال عادی فرض کردیم حالا در اینجا پروسس چاپ رفته ایستاده است. سال گذشته یکی از شاگردان ما دستگاهی تجهیزاتی ضد لغزش رو اختراع نمود که قسمت‌های اون یعنی قسمت‌های مکانیکی اون پورا حساب کتاب در داخل برنامه گردیده در داخل همین آزمایشگاه با واسطه 3D پرینتر چاپ گشتند. همین جزئی وصلیه پورا حالا کوشش میکنیم اون رو کشاییم پورا سطح لید دندان چرخ و قسمی سپاراتوری اون در این قسمت طراحی شده سه‌چینه طراحی شده پس اون سه‌چینه چاپ شده به دست آورده به کار سپرده شد. نقشه سه‌چینه اون یعنی نقشه‌ای که سه چینک دارد با واسطه برنامه معاصر زمانوی این برنامه یکی از برنامه لیدر می باشد، نام دارد سولید ورکس که شرکت خیشریک در از فرانسه برآورده است و اساس تمامی جزءهایی که پریبرسترینی سه‌چینه تیار میشوند از برنامه ساخته میشوند و از اونجا پورا با طلبات خصوصیت و خاصیت جز اگر از پلاستماسه یا کاپرون یا سیلیکون یعنی از این قسمت ها باشند با واسطه پرینترهای سه‌چینه و اگر اون از قسمت هایی که گسترش داده ساختن لازم باشد با واسطه دستگاه لازری. همین قسمی که گفتیم حاضر در اونجا چاپ گشته است اگر چاپ گشته است همون کالپاک است نظر که این نداره در حالتی که همین کشیم یعنی پس از تیار کردن از جزئی که کارخانه استحصال میکند فرقیتی نداره و
бисёр вақт хаёл мекунанд ки вақте ки чунин ҷуз ҳаст тайёр аз ягон ҷо гирифта шудааст ё ки дар асл ин ҳамаш ҳисобу китобу нақшаи муайяни донишҷӯёни мо ҳаст. хоб он қисме ки дар дохил мебинед ин сепаратораш ҷуз ҳоло дидед ки дар ҳамин ҷо тарроҳӣ шуда дар дастгоҳи дигар рехта шудааст. хоб дохили ҳар яки ин агар мо кушода бинем дандоначарх дорад. ана ҳар як дандоначархи он чарх истодааст ва ҳамин муҳаррик ба воситаи ҳамин қутии дандоначархҳо коникӣ яъне қувваро ба 5 қисми баробар тақсим намуда ҳамин занҷирро пурра ба чарх медарорад. ин чарх барои мошинҳо дар фасли зимистон аст. яъне барои масалан зидди ин чарх зидди лағжиш барои фасли сармо, яъне дар қисмати роҳҳои барфпӯш, яхпӯш дар фасли сармо убур кардан, он худкор, яъне аз дохили нақлиёт бо зер намудани тугмача ин 5 занҷир худаш баромада оғӯш мегирад чархро, бале худкор оғӯш мегирад ва пас аз убур намудани ҳамон қитъаи роҳ аллакай метавонем ба берун набаромада боз тугмаро пахш намоем аз дохили мошин ки ин ихтирои донишҷӯи мо аст. яъне нахуст патент дар номи донишҷӯ ҳаст ва аниқ шуд ки умуман дар ҷаҳон чунин занҷири худкор то ҳол вуҷуд надорад. мегӯянд ки донишҷӯи шумо бо ҳамин ихтирои худ дар озмуни ҷумҳуравии илм фуруғи маърифат низ иштирок кард ва соҳиби ҷо шуд. бале ҷои намоёнро ишғол намуд, аҳсан ва бисёр нақшаҳои хубе дорад дар дурнамои худ ки оянда он нақшаҳоро ҳам мо амалӣ мегардонем. дастгоҳи дигарро нишон медиҳед? марҳамат. дар ин дастгоҳ мо метавонем чӯб, пластмасса, органический стекло ва дигар маводҳое ки мулоимтар ва тахта шакл ҳастанд истифода кунем. ба воситаи ҳамин дастгоҳ фарз кардем амсилаи биноҳо инҷо архитектор ва строительство барои лоиҳакашо бисёр муҳим астин. бале дар миқёси лозима бо андозаи 1:1 100% метавонад онро дар миқёси хурд тасвир намуда аллакай ҳосил кунад ва амсилаашро созад. ин кори донишҷӯён аст. бале ин кори шогирдоне ки кор буда истоданд. тайёр мекунанд лоиҳаашро ва ҷузъҳо ва қисмҳояшро дар ин ҷо масалан чоп мекунанд. дар охир гуфта мебарам ки асос дуруст иҷро намудани нақшаи компютерии ҳамон лоиҳа. яъне дар компютер бояд ҳамин дуруст анҷом дода шавад. хоб боз чӣ дастгоҳ аст инҷо ки хоб дар ин қисмат мо стенди асосӣ дорем ки ин стендро мо орзуи муҳандис ё ихтироъкор номемам мешавад. зеро тасаввур кунед дар ин ҷо оғоз намуда аз таҷҳизотҳои трансформатор, паяльни станция ва шлифовальни бурмашинка ва ҳоказо ва тамоми ҷузъиёте ки барои радиотехника, барои ихтироъкор лозим аст, барномаи ардуино, барои қисмати робототехника ва насб намудан ҳамаи ин имкониятҳо мавҷуд аст. донишҷӯён метавонанд роҳат аз инҳо истифода баранд. бале 100%. ин дастгоҳ на он қадар мушкил аст. пармакунӣ дар тамоми озмоишгоҳ мавҷуд аст. муаррифии он на он қадар муҳим аст. мо барои истифода тамоми он чизи ҷузъиёте ки ба донишҷӯ зарур аст бале мудом дорем
تامین کرده میستیم. خب دستگاه زیرین که ما حالا میبینیم این فریزری سه‌چینه رقمی اداره شونده میباشد. رقمی اداره شونده میباشد. در حال اون با واسطه کامپیوتر اداره میشود و با واسطه پولت معین اون خونده با دستگاه داده میشود. خب اگر جزئی ما انیق در همون برنامه سه‌چینه‌ای که نامبر کردیم طرحریزی شده باشد، خاصیت و خصوصیتش یعنی از کدام متریال چگونه با کدام دقیقیت اجرا شویش قید کرده شده باشد، پس دستگاه با ما اون رو تیار کرده میتواند. بله، دستگاه در دو رجه کار کرده میتواند. در رجه دستی و رجه برنامه‌ای. حالا مرحمت اسماعیل جان در رجه دستی سفته نمودن چی را ادامه دادن گیر؟ خیر، سفته نمودن قسمی بالایی جزئی معینی که کار میکنند. سفته میکنند؟ بله بله. در اینجا ما پرمه هم کرده میتوانیم، قالب معین رو هم بریده میتوانیم. مثال گیم نمونه های کاری که مثال گیم همین جزئی معین علاقه از روی برنامه‌ریزی پرمه چنین کار کرده است که امروز علاقه اسماعیل جان از این برنامه استفاده نموده کار را دوام داده ایستاده است. ایدهش از کجا پیدا شد و چرا خواستید که مثلا میگونه دستگاه رو مثلا اختراع کنید؟ راستی گپ ایده این اسباب وقتی که در دهات مردم با دستایشان سیب رو پاره میکنن، وقتی زیاد رو میگرفت؟ بله وقتی زیاد رو که میگرفت، من از همین سبب دیده و فکر ایده در سرم زد که همین رو کار کرده با طور خودکار که سیب رو پاره کنن و کار مردم رو و وقتشون رو کم صرف کنن. خب علاقه چند قسمتی همین دستگاه آماده است؟ یعنی تا چه اندازه این دستگاه شما میتواند که کار رو انجام دهد؟ در حال حاضر اسباب میتواند در یک دقیقه 84 دانه سیب را پاره کند و در اسباب یک کمبودی است که همون وقتی که خودش سیب را به طور خودکار نمیگیرد. ما با همراهی استادان همین فکر رو سرجمانه میخواهیم که پورا کرده همین اسباب رو طوری سازیم که دیگر یاردم انسان کم عموما لازم نشود. خب عالی است و من فکر میکنم که در شرایط تاجیکستان چون ما یک کشور اگراری هستیم و سیب پروری نیز در تاجیکستان خیلی زیاد رشد کرده است، این دستگاه شما خیلی مفید است. خب یعنی همین کار رو میخواهید که کمی این رو سایقل دهید. خب و چی نقشه دارید؟ این رو بعدتر بعدی که مثلا کارش رو تمام میکنید باید لیسانس گیرید برای این کار. خب حالا کرسی چندم هستید؟ کرسی یکم. این رو همین سال فکر کردید؟ بله. از وقتی که به دانشگاه آمدید یا که قبلا پیش از دانشگاه داخل شدن؟ راست دیگه در همین دانشگاه لیسه تکنیکی بانام اکادمی اسمی است. 2 سال در آنجا تحصیل کردم. در صنف 11 هم همین فکر ایده به سرم زد و تا حال در یک کرسی هم همین رو. و نقشه ندارد که همین لایحه خود رو در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت پیشنهاد کنید؟ نقشه ها هست، ما باید همین رو تکمیل داده در آزمون علم فروغ معرفت پیشنهاد کنیم. بله. حالا این کار نمیکند نه؟ ولی برای فعال کردن این ولی فکر میکنم فرصت هست. فرصت حالا نیست از سببی که ردکتور موتور آن نه. حالا در قسمت آماده شوی است این؟ در قسمت آماده شوی است یک دو دیتال است که باید شما همین جزءهای همین رو در همین دستگاه‌های 3D اون دستگاهی که در اینجا در بالا ما معرفی کردیم چاپ میکنید؟ اون دستگاه‌هایی که هستن با یاردم استاد همین بعضی قسم‌های هستن که نازک هستن با طریق همین اسباب‌های نوان ما اونها رو چاپ میکنیم.
عالی است، واقعا خیلی عجیب است. من به شما برار میخواهم و ما روز تصمیم گرفتیم که دیگر قسم ها، دیگر لابراتوری های دانشگاه را به بیننده تلویزیونی سفینه معرفی کنیم و ما به شما برار میخوایم شما کارتون را ادامه دادن گیرید. نمیخوایم که زیاد وقت شما را بگیریم. برار تشکر. و دوستان عزیز، حالا باشد به قسمت دیگر میگذاریم، به بینای دیگر و میبینیم که در اونجا چگونه دستگاه های معاصر وجود دارد. رفتیم. ما میخواستیم که درباره همین لابراتوری برای ما معلومات دهیم، چون این لابراتوری یک کلون است و درس‌ها در همینجا جریان میگیرند. دستگاه های مختلف است و این دستگاه ها اصلا برای چی استفاده میشوند، درس‌ها چگونه جریان میشوند، بخصوصا در دوام صحبت راجع به همین حرف زدیم. بسیار خوب. این دستگاه چی است؟ خب دستگاه برای بریدن تونکه ها نه که با زبان انگلیسی این گیلاتین نام دارد. میشه صداش رو خاموش کنیم؟ میشود. من برای این دستگاه ما اندازه‌های گوناگون تونکه ها با مانند اوگلاک ها میگوییم ما همه نمودی تونکه ها را بریده در اینجا ما چیکار میکنیم تا اندازه 4 میلیمتر در همین دستگاه ما میبریم. نه که قفسی 4 میلیمتر بریده میشود و دستگاه گیلاتین نام دارد و عموما در همین جا نه که اصلا این تجهیزاتی که در این شما میبینید دستگاه گوناگون است در آزمایشگاه همش برای اینکه دانشجویان مجهز گردانده شده است و در اینجا دانشجویان در همین جا درس میخوانند، در عمل این دستگاه رو استفاده میبرند. البته کار کردنش رو در عمل نه که کارها رو در همین آزمایشگاه اجرا میکنن. هر یک دانشجو همه دستگاهی که در اینجا نه که مجهز گردانده شده است همش نه که پورگی کار میکند و هر یک دانشجو در درس‌های نه که تجربوی نه که در همین آزمایشگاه پس از دستگاه نه که درس‌های لکسیونی اومده در همین جا نه که کارهای خود رو در عمل تطبیق نظریه رو چقدر در عمل نه که اجرا میکنه، تطبیق میکنه. دستگاه دیگر رو برای ما معرفی کنید. در اینجا نه که چرا که در اینجا میبینیم این دستگاه معمول است نه که خراطی میگوین. این گونه دستگاه نه که معمول است و در اینجا برای بریدن نوردها نه که نورد و چرخ دندان دیگر همه نمودی نه که مصنوعات ها قریب که در همینجا کار کرده آماده کرده می شود. این دستی هم استفاده می شود با تکنیک البته این نه که البته با برق است نه که حرکت چرخنده این دستگاه نه که اجرا میکند و نورد مثال فرض کنیم نورد در اینجا مانده میشه و مصنوعات مانده میشه و تیار کرده میشه. نه که نوردها بولت گایکا همه نمودی نه که مصنوعات ها پورا در همینجا نه که نمونه های دوره شکل گوییم ما در سیلندر شکل پورا نه که ساخته میشه. اینجا نه که یک چند مصنوعات ها است خیلی فرض کنید که نمی تیار کردن همین نمودی کلید در همینجا ساخته شده. پورا در همینجا نه که ساخته میشود. خب باز چی دستگاه هست اینجا؟ خب در اینجا نه که دستگاه ها زیاد هستند. هر یک دستگاه نه که خاراکتر این هم همون دستگاه نه که خراطی است تمغه نه که اینش 22. در اینجا نه که فرقیت این دستگاه از وای در اون است که در اینجا مصنوعات ها نه که دیامتری کلانتر در اینجا کار کرده می شود. در اونجا اگر باشد دیامتر تا 100 میلیمتر باشد، اگر در اینجا علاقه تا 250 میلیمتر و همین خیلی نکه فرقیت این دستگاه از وی است. در اینجا هم نه تنها نکه وی بریدن رخپیچ ها در اینجا اجرا کرده می شود، رخپیچ های گوناگون نکه متریکی دیومی دیگر نمودها نکه از روی همون این بعضی مثلا اختراعکاران مثلا البته وقتی اگر دستگاه اختراع میکنن میتونن که همون جزءها رو اومده در اینجا مثلا بسازن. در اینجا اختراعکاران هستند، دانشجو هستند که حاضر در تحصیل نکه تحصیل و هستند پس از امتحان و یا استراحت تعطیل هستند و در همین جا که دانشجویان بسیار اختراعکاری خود را کارهای خود را در همین جا اجرا میکنند. نکه یک چند پس از درس‌های نکه و تا بگونه نکه نصف روزی در اینجا نکه پورا کارهای خود را نکه انجام میدن. و دستگاه دیگر در اینجا دستگاه پرمگری هست رادیالی که برای سوراخ کردن مصنوعات‌های گوناگون، اندازه‌های گوناگون که استفاده برده میشود. با هم از سم نه که اینا حرکت میکنند و کار ما آسان میشه. همون اصولی که سوراخ کردن دیگرش هم این رادیالی باشد و هم پرمگری ورتیکالی. در اینجا این دستگاهی که ما ببینیم این دستگاه مدور سفته کننده میگیم ما کروگلا شلیفوانی با زبان روسی معمول است این دستگاه
ва дар ин ҷо ҳамон маснуотҳо пас аз дастгоҳи харотӣ ин дастгоҳҳо не ки пайдарпай аз якдигар вобастагӣ калон доранд. Не ки пас аз наметавонад. Пас аз дастгоҳи харотӣ вақте ки маснуот тайёр шуд, мо дараҷаи дақиқи не ки класс дошт меояд, дараҷаи дақиқи агар мо зиёдтар коркар карда бошем, дар дастгоҳи мудаввар сустакунанда мо чӣ кор мекунем? Мемонем маснуота сатҳаша не ки бо хубтар коркар мекунем. Суфтатар, нақстар мешавад. Дигараш бошад ин дар ин ҷо ана дастгоҳи идоракунии рақам мегӯянд, числовое программа управление бо забони русӣ маъмул аст. Бо забони тоҷикӣ ки идоракунии рақам мегӯянд ин дастгоҳро. Дастгоҳ ине ки тариқи автоматикӣ гӯем ва ним автоматикӣ. Не ки автоматикӣ аз ним автоматикӣ аз он фарқ мекунад ки дар ин ҷо робот монда мешавад. Дастгоҳи мо ним автомат аст. Не ки ҳама корҳо мондану гирифтани маснуот фақат дастӣ иҷро карда мешавад, дигар корҳо пурра автоматикӣ. Не ки ҳама кора ин худаш пурра иҷро мекунад. Не ки мо бо як не ки бо барномаи дастгоҳ аллакай бо барномаи стандартии мастеркам, элкам не ки коро иҷро мекунад. Яъне дастгоҳи харотӣ аст? Ин дастгоҳи харотӣ бо барнома, не ки ЧПУ. Бо барномаи дар ин ҷо не ки мо барнома нависта мешавад, ин ҷо ҷои USB, не ки флешка. Пеш аз оне ки мо коро анҷом диҳем, бо барнома аввал модели маснуота мо месозем. Модел сохта мешавад, модели аслӣ, шакл. Дар он ҷо барнома худаш анализ мекунад, хатогиша ислом мекунад ва пас аз он мо бо ёрии не ки USB флешка дар ин ҷо не ки худи ҳамин дастгоҳ ахборотро дар ҳамин дастгоҳ ворид мекунем. Пас аз он дастгоҳ не ки бо худи не ки функсияи анализ дорад, барномо ки дар ин ҷо ҳаст, ҳама барномо ҳаст дар ин ҷо мо мекушем. Функсияи анализ дорад ки ҳамун барномаро пас аз шудан ин мебинад. Ҳар як координата, ҳар як он чизе ки мо ҷойгир кардем, пас аз он не ки асбобу ҳама он чизе ки ҳаст интихоб карда, кор не ки автоматикӣ пас аз як зер кардани тугмача кор пурра автоматикӣ иҷро мешавад. Пас аз хомӯш шудан дастгоҳ худаша хомӯш мекунад ва вақти муайян дорад. Вақти муайян инҷа цикли муайян ки барои як маснуот фарз кунем 2 дақиқа ё 3 дақиқа вақт мерад. Вобаста аз намуде ки мо чӣ тайёр мекунем. ва ин ба хотири бехатариаш масалан албатта инҷа бехатарӣ ши дорад ки маснуот шояд ки равиши кор ба унҷа не ки вақте ки металл тарош намешавад, тарошаи металл не ки париданаш мумкин аст ба чашм. Барои ҳамон ин не ки худи вай дорад. ва умуман мо мехостам ки дар бораи лаборатория барои мо маълумоти умумӣ диҳед. Кай таъсис ёфтан, умуман чӣ гуна корҳо анҷом дода мешавад? Дарсҳо чӣ гуна ҷараён меёбад? Хуб, дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ шумораи озмоишгоҳҳои таълимӣ, озмоишгоҳҳои истеҳсолӣ гӯем агар зиёд ҳастанд. Ин яке аз озмоишгоҳҳое ки айни ҳол ҳозир мо қарор дорем, технологияи мошинсозӣ. Ҳамчунин мавҷуд аст озмоишгоҳи дар самти сохтмон, озмоишгоҳи сечинака ки дар он ҷо бештар таҷҳизотҳои ки дастгоҳҳои ба воситаи компютер идорашаванда истифода мешаванд. Ва ҳамчунин дар ин ҷо гуфтан ба маврид аст ки озмоишгоҳҳо на ин ки дар раванди таълим, на ин ки гӯем ки дар раванди дарсӣ истифода мешавад ва инчунин дар раванди гузарондани корҳои илмӣ тадқиқотии донишҷӯён, ҳамчунин ихтироъкорӣ. бале инҳо ҳатман истифода мешаванд. Донишҷӯён албатта аз ҳамин шароити хуби озмоишгоҳҳо истифода мебаранд ва таҷҳизот ҳар як детал, ҳар як ҷузъи таҷҳизоти ихтироъкардаи худшона гӯем ки дар ҳамин озмоишгоҳҳо аввал месозанд. Бале аввалан шакли гӯем прототипи ҳамон детала месозанд, дар озмоишгоҳ санҷида мебироянд, аз нуқтаи назари механика бошад ё ки қисми электрикиш бошад ё ки дигар қисми дигараш пурра дар озмоишгоҳ санҷида хулосабардорӣ карда мешавад, баъдан прототипи таҷҳизот сохта мешавад. яъне ки дар вақтҳои холигӣ ҳам масалан соатҳои дарсӣ аст ва соатҳое аст ки лаборатория холӣ аст. бачаҳое ки дарсҳояшон тамом мешавад ва инҷо меоянд корашонро анҷом додан мегиранд. Бале, албатта имрӯзҳо мо нақшаи чорабиниҳои таҳия кардагӣ ҳастем аз ҷониби раёсати илм ва инноватсияи донишгоҳ. Донишҷӯён баъд аз вақти дарсӣ, баъд аз соати дарсӣ метавонанд ки аз ҳамин озмоишгоҳ фаъолона истифода баранд ва ногуфта намонад ки мақсади асосии истифода ё ин ки ҷалб кардани донишҷӯён дар ин озмоишгоҳҳо аввалан пайдо кардани чеҳраҳои ихтироъкор,
баъдан аз байни онҳо гӯям гулчин карда дар озмуни ҷумҳуриявии илм-фурӯғи маърифат равона кардам аз ҳамин сатҳи ва ҳамин озмӯшгоҳ шуд озмуни илм фурӯғи маърифат то чӣ андоза барои донишҷӯёни шумо ангеза дод, ҳаваси онҳоро бештар кард барои ихтироъкорӣ, барои эҷод кардани масалан дастгоҳҳои нав? бале ин бисёр як иқдоми хуб буд. Аллакай соли дуюм аст ки донишҷӯёни мо фаъолона иштирок мекунанд ба гирифтани ҷойҳои якуму дуюм сеюми ҳамин озмун даст меёбанд. ин албатта дар доираи эълон гардидани 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ ва табиатшуносӣ ва риёзӣ амалӣ карда мешавад. донишҷӯён бисёр ҳавасманданд. тавре ки дар лабораторияи сечинака шумо дида баромадед, донишҷӯ ҳавасманд аст ба оне ки дилхоҳ таҷҳизоте ки бошад ҳарчи бештар ҳарчи тезтар сохта бар ҳамон озмун омодагӣ бибинад ва донишгоҳ низ барои онҳо шароит фароҳам мекунад. албатта маҳсулоташа пешниҳод мекунад. Албатта. ҳама чиз аз донишгоҳ пешниҳод мешавад. барои як таҷҳизот сохтан на ин ки шароити хуби лаборатория, ҳамчунин маводҳои зиёд харҷ мешавад. яъне инро донишгоҳ худаш таъмин мекунад. албатта донишгоҳ ба донишҷӯе ки завқи ихтироъкорӣ дорад, як шавқи сохтани модели макетҳо дорад, маводҳои гӯем ки ҳамон макети ихтироъ кардаашро донишгоҳ пурра ба ӯҳда дорад, донишгоҳ таъмин мекунад. ва мо ба шумо барор мехоҳем воқеан аз дидани ин ҳама пешрафт, аз дидани ин ҳама навгониҳо дар донишгоҳи шумо хеле шод шудем ва бошад ки як вақти дигар боз ҳам биёему аз корҳои дигари ҳамин донишгоҳи шумо воқиф шавем, аз дастгоҳу лабораторияҳои дигар барнома барои бинанда. Ташаккур. Хуш омадед. мегӯянд ки технологияи муосир як ҷузъи муҳими зиндагии имрӯзаи инсоният аст, ки бидуни он инсоният наметавонад корҳои муҳимро анҷом диҳад ва ҷавонони имрӯзаро месазад ки ҳамин гуна технологияро биомӯзанд, аз худ кунанд ва баҳри пешрафти кишвари азизамон саҳми худро гузаронанд. ва дӯстони азиз, мо имрӯз як барнома таҳия кардем. барномае мегӯянд ки аз донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммаҷон осимӣ ва шумо аз дастгоҳ, аз шароити донишгоҳ воқиф шудед. то барномаи дигар, хайр.